Kimbalen Porak, matagumpay ang pagsilebra ng kaduang banuaning Ablas ning Balas Festival. Silipan tala ring may kaganapan, i-report ng Patricia Mamangon. Ablas ning Balas! Kaya tayong Porak! Masayayang pegmasusyaning kaduang Ablas ning Balas Festival king Bayong Municipal Hall ning Porak, king Barangay Kangatba, king pamanimuna ng Mayor Jaime Jingkapil. Ing selebrasyon sisimbuluya kano king katatagan dareng taga Porak na anjang pilang beses pa kanong mitwag at sibukan ni ngamon agyu pamuring talakad at musan. Tunay na likas sa Porakenyo ang tatag ng loob at kakayahang bumangon sa bawat hamon ng panahon. Sa bawat pagsubok, napatunayang nating kaya nating umangat. Basta't sama-sama. Ibat king tuturi nga sumpa, may ganyang biyaya ing balas para king balen. Nung nukarining lahar, ngeni yang panibataning kabiyayan dareng marakalame malen at revenue para king local government unit. Kukulay chay Mayor Kapil, ning pamisan metong para king balaus a progreso ning Balen Porak. Ang Ablas ning Balas ay simbolo ng ating lakas, kultura at pagkakaisa. Sa pagkakaisa, may progreso. At sa progreso, may biyaya. Para naman kang Vice Mayor Jen Kapil, ingablas ning balas, sasalamin niya king resiliency, talento at creativity dareng Porakenyo. Today, we gather not only to celebrate a festival, but to honor the true spirit of our community, the resilience, creativity, hard work, and unwavering hope of our people. The Ablas ning Balas Festival is more than just a showcase of our culture and livelihood. It is a celebration of who we are as a town. Bida King Festival, ing sand art at product exhibits, decorated trucks at 4x4 vehicle displays. Atin mo namang motocross at RC car competitions at meto nga makuleng hot air at lantern night glow. Kawani king trade fair at cultural performances, bida mo naman ing drum and lyre, street dancing. At ing bengi ning musika, kayabe reng kilalang banda, Adadon. Never dies. Wipe away those tears now from your eyes. Meging highlight mo naman king programa ing ceremonial rites, amamye parangal king industriya ning balas. Meto nga pamamye puge, kareng talapagobrang magsilbing haligi king industriya king Porak. Ing Ablas ning Balas Festival, iya mo kanu selebrasyon ning lahar. Nune kikilala king sikanan, sipag at ing pamibuklod-buklod dareng Porakenyo. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.